Pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale në 44 komuna, zgjedhja e kryetarëve të komunave është përfunduar zyrtarisht, njoftoi Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve. Deri tani pritej shpallja e rezultateve të tyre përfundimtare për shkak se në 11 komuna ishin parashtruar ankesa që u refuzuan. Me këtë, kryetari I KSZ-s Boris Kondarko bëri të ditur se më 2 nëntor, pra këtë javë, do të mbahet raundi I dytë I votimit në 33 komuna. 11 општини каде што се приклучуваат на 33 општини за кои во четвртокот објавивме избор И конечни резултати за избор на градоначалници, каде што изборите се завршени во прв круг. Така што вкупно со денешнава објава на 11 општини за избор на градоначалник во прв круг И претходните 33 од четвртокот, каде што немаше приговори, вкупно се завршени 44 општини каде што е извршен избор на градоначалник во првиот изборен круг. Sa I përket këshillave komunal, gjithashtu u parashtruan ankesa, por u pranuan vetëm për 3 vendvotime në Shutor Rizar. Единствено остана една општина со 3 избирачки места кои се поништени од страна на Управниот суд И тоа е општината Шутор Ризари, во избирачките места 2961, 2962 И 2966, во овие 3 избирачки места по направената симулација е утврдено дека можно е да има теориско влијание бројот на запишаните гласачи во овие 3 избирачки места на распределбата на мандатите во Советот. Megjithatë, me votimin e së dielës nuk përfundon procesi zgjedhor I zgjedhjeve lokale, sepse mbetën 4 komuna ku do të duhet të mbahen zgjedhje të reja, pasi nuk arritën kvorumin e votuesve të dalë. Këto janë komunat Gostivar, Vrapçisht, Centar Zhup dhe Mavrofrostush, ku votimi do të zhvillohet 60 ditë pas përfundimit të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale.